Pozdrav ljudi, dobrodošli u podcast Booster Akademija i danas je sa mnom moj prijatelj i kolega, mogu reći kolega sa Plesa sa zvijezda, Mario Mandarić, dobrodošao. Hvala ti, si dobro? Jesam, jesi ti dobro? Jesam super od kad ne plešem. Gdje si se na plesu tamo? Jesam bome, a sve znaš. Sve znam, ti si čak i dulje izdržao, ti si bio dobar. Da. Ti si, do kojeg si došao kruga? Do 9. epizode. 9. Da. To jest u 9. sam ispao. Sjećam se dok smo tam došli, jedino smo ja i ti bili kao mi smo ukočeni ja mislim si ajde, ja i on ćemo tu negdje u isto vrijeme ispast, ali... Mislim da jedini ja i ti nismo plesali prije Plesa sa zvijezdama. Da, ovi su svi. Da, to je. Da, uglavnom, da ga predstavim prije nego što krenemo dalje u priču, on je naš najpoznatiji ili jedan od najpoznatijih kuhara, radio je u restoranima s Michelinovim zvijezdicama, ima svoj restoran na Tajlandu. Iskreno ne znam ni kako bi te točno predstavio, pošto radiš milijun stvari. Ti si Starleta koja je 30, ispod 30 po Forbesu. Da. To je već stara slava, ali volim ga živjeti na staroj slavi, tako da je okej. Svi mi volimo, ja već živim na staroj slavi godinama. Brzo ću 32 godine, a to je bilo kad sam ima 29, tako da. Dobro, nije to toliko staro. Ma nije, ajde. To je godina i po, dvije, par godina. Da. To nije tak strašno. Ništa, da te pitam, kak si krenuo sa kuhanjem, kak si krenuo s kulinarstvom, ti neki tvoji počeci, je li to bilo kao da te stvarno to zanimalo ili ti je život jednostavno odveo u tom smjeru pa si zavolio? Pa znaš šta, evo, objasnit ću ti točno kako je to bilo. Završio sam osnovnu školu, htio sam upisati umjetničku školu u Splitu. Ali živio sam u Omišu i nije mi se dalo putovati iz Omiša svaki dan sat vremena u Splitu u školu. Dobro. Iako volio sam crtati, cijeli život sam crta i baš sam htio sam to upisati, ali bilo mi je predaleko. Znači imaš talent za crtanje? Pa mislim da je to jedini talent koji imam. Da, ali kuhanje i to ne, a? To se razvilo. Dobro. Ali dobro, bitno je, mislim, ako imaš tu artističku stranu, on ti je sigurno i kod tvojih jela... Stvarno je, da, to sam ja skužio tek poslije, ali kod mene ti nema neke kliše i priče o babi koja je kuhala, o mirisima koja me vraćaju u djetinjstvo, znaš, i ta neka izbavanja. Ja sam ti, kako nisam upisao tu umjetničku u Splitu, ekipa mi je išla u kuvare, ja sam čuo da kuvar u hotelu Lav u Splitu ima plaću 40.000 kuna, to mi je bilo nevjerojatno i rekao sam ja idem biti kuvar. Znači iz nekog praktičnog razloga je bilo. Tako, zbog love. Ti si više ko ja, onda ja isto kao, nije ništa sad previše iz ljubavi, ali kao neke stvari jesu, ali uvijek gledaš da bude i praktično. Tako je. Tako da, znači, onda si... Upisao sam srednju kuvarsku školu, išao sam godinu dana u tu školu, bio sam divljak, majmun, picava sam, nije me bilo, bio sam huligan, bio sam užasan. I profesorica iz kuvarstva me srušila godinu i rekla da nikad od mene ništa neće biti u životu i ja se ispisao iz škole. I onda sam ja sam negdje raditi, razvija se neki možda inat u meni koji ja tad nisam shvaćao, ali ja sam htio raditi u restoranima kao kuvar, zato što ona mi rekla ja neću biti kuvar. Iz inata, no? Ma tako je i zaposlio sam se na brodu, tamo se jedino moga raditi maloljetan i malo pomalo kako sam ja počeo učiti te neke stvari što se tiče kuharstva, kako napravi juhu, te neke gluposti, kako se to poslije počelo razvijati, skužio sam da mogu taj svoj OCD zadovoljiti sa pijatima, da se može i na pijatima lipo crta, da može to što ja sam cijeli život htio crtati, da se može to pretočiti u neko lipo jelo koje isto Aha, ti si onda u tom smjeru otišao. Malo pomalo mi se razvila ljubav prema kuharstvu, jer ne možeš uspjeti u ovom poslu bez ljubavi. Ali sigurno je to slučajno krenulo. A čekaj, je li ikad crtaš, je li ikad se izražavaš na taj neki drugi način, osim sa kuhanjem, ili baš se skroz pretočilo u to? Znaš šta, evo, ja bih rekao 1 godinu dana, sad nisam ništa crta, ali inače jesam crtan, ima neke papire doma, olovke za platna, crtanje. Kad je to? Pa nisam ti baš sa platnima, to je više bilo u ranim tineđerskim danima sam na platnima crtali papir i crna olovka i to je to. Međutim, imam doma mašinu za tetoviranje, vidiš me na šta ličim, noge sam, di god sam mogao dobaviti sam tetovirao sam sebi, tetovirao sam priko 100 drugih ljudi, jer iz nekog razloga ljudi žele da ih ja tetoviram. A kak ti krene? Jesi se htio, jesi odmah radio tipa koja ekipa, odmah cijeli sliv ili ti je krenulo sa malom tetovažom? Ja imam 3 prijatelja i sva 3 se bave tetoviranjem.
Tako da je to krenulo na taj način da smo ono malo pomalo počeli mene tetovirati. Ja sam od kad sam bio ono dite, htio biti cijeli tetoviran. To mi je baš bilo ono, wow, da nije dosadno, da nije samo koža, te neke crteže. Ali i bio sam ono dosta tetoviran, ali nisam bio tetoviran po vidljivim mistima, ipak sam ono, ima neki feeling ko moram neki napraviti sa sebom u životu prije nego što ono tetoviram facu. Da. I onda kad me Forbes stavio na tu listu 30 najutjecajnijih ljudi ispod 30 godina, javio sam se prijatelju i rekao, odlučio sam tetovirati vrat i šake. Ja sam, kad sam tetovirao vrat i šake, naravno jebi ga, malo pomalo otišla i glava i evo ga. A čekaj, jel ćeš a lica, ali ćeš još? Ma neću. To je to, da. Ne želim lica tetovirati. Ali sad je to stvar što meni to stvarno ne utječe na ništa. Pa to sam baš htio reći, kao... Ja sam išao predstavljati Hrvatsku državu, hrvatska vlada me poslala u Englesku da kuvam za 12 najutjecajnijih tamo njihovih tih ljudi, bilo je tu novinara, bilo je tu nekih premijera, ljudi iz njihove vlade i to i mene su poslali ovakvoga da ja predstavljam. Pa da, očito smo postali malo liberalniji. Pa jesmo, da, ali opet ja mislim da je to zbog toga što sam ja postigao te neke stvari. Pa da naravno, nisam sigurno. Pošalješ najboljeg jednostavno. Kako pereš suđe u nekom restoranu, naravno da nećeš imati tetovaže po faci. Da. Ali trebaš ipak imati neke... Treba si ipak znati. To je kad si dovoljno uspješan da imaš leverage da radiš šta hoćeš, kao imaš tu neku pologu moći da zapravo da si se istetovirao doslovno u bjeloočnice kao i jednostavno si kao najbolji, ne zanima ih naravno ćeš poslati najbolje. To je kao u nogometu, možeš biti istetoviran da tu ako si Messi. Istina, tako da ja smatram te svoje tetovaže koje su vidljive da su moja neka nagrada. A daj mi reci, kak si završio u Londonu si bio, tak? U Londonu si bio radio, u Engleskoj. U Engleskoj, radio sam na sjeveru Engleske. Pa u Englesku sam završio opet slučajno. Meni se sve u životu izdešavalo slučajno. Jer sam preopušten šta bude i uvijek bude nešto cool. Na Tajlandu sam vodio taj restoran, radio sam jednom tjedno ko neki pop-up, ali to je bilo komplet ilegalno. Bio sam 5 godina tamo. I svako 3 mjeseca sam morao izaći sa Tajlanda opet ući da bi produživa vizu. Ali taj restoran je buknja, tamo su dolazili ljudi iz Hollywooda, baš face koji su sad najpoznatiji glumci koji postoje. I za restoran se pročulo. I ti neki Rusi što sam ih ja upoznat tamo što su došli u moj restoran, oni su kupili jedan restoran u Engleskoj, to jest pub sa sobama, na sjeveru Engleske u Yorkshire Dalesu koji ima Michelinovu zvjezdicu. Ali čekaj, ti si znači prvo bio na Tajlandu, tamo si radio te ilegalne pop-up restorane. Tamo sam otišao s 19 godina. A šta si kao, sam si se pokupio i otišao? Pa išao sam sa bivšom curom, ona je išla polagati za neki yoga učitelja, neki certifikat. I ja sam išao s njom i trebali smo stati neki 15-20 dana na Tajlandu i na kraju sam ja ostao 5 godina. Prerandom. Ali ček, čisto da sad sve to posložim u glavi. Znači ti si išao si u srednju za kuhara. Da, profesorica te rušila kulinarstvo i ti si odustao. Da. I onda si ja sam otišao, stažira okolo po restoranima, radio, dobiva otkaz, laga, uvaljiva se. I onda sam se uvalio na brod kao neki pomoćni radnik i kad sam napunio 18 godina javio sam se za, ovo je cool priča, javio sam se za posao šefa kuhinje, to jest jedinoga kuvara na brodu koji vozi turiste tjedan dana od Splita do Dubrovnika. I mislim tjedan od Splita do Dubrovnika pa tjedan nazad. I ima neki 25 gostiju, 4-5 posade i polupansion je, znači mora raditi doručak, ručak i jednu večeru tjedno. Ja ništa nisam znao kuvati. Ja sam se javio na taj posao, otišao sa tipom koji je vlasnik i kapetan na razgovor i mi sili za stol kod njega doma i on govori šta bi mogli u ponedjeljak staviti za ručak. Ja govorim pa šta ja znam šta bi mogli, govori on kao paštica da je dobra, ja govorim paštica da je super. Ja nisam znam paštica nego pojest, nisam ima pojma kako se to radi. I tako smo u biti složili jelovnik jer on nabraja, on je složio jelovnik, nisam ja. A meni ti je u glavi bilo to stvarno velike plaće na tim brodovima. A jel u tom trenutku kad je on tebe kao uzimao za to, jel si ti imao neko formalno
priznanje da to možeš raditi, odnosno Nisam diplomu. Ništa, da, ja sam samo javio i izblefiram mu da ja znam kuvat, da sam ja mlad, perspektivan. Dobro, okej. On ti je mene zaposlio, a to su stvarno velike plaće na brodovima, ali ja sam tada razmišljao, jer nisam imao lova, imam 18 godina, jer odakle mišta. Ja sam razmišljao da ja tjedan dana budem na tome brodu, opet je dobra lova. Neće me tjedan dana moram biti, neće me baciti u more. Da okreneš tjedan dana, meni super lova. Tako sam razmišljao tad. I na kraju sam ostao cijelu sezonu, to je bila teška drama, zvabim mater, Google, prijatelji koji su već kuvari i to. I uspio sam odraditi cijelu sezonu i tu sam u biti uvatio neki moto za to kuharstvo. I tu to fake it till you make it. Pa doslovno. Na tome brodu mi se u biti razvila ta neka ja bih rekao, ne ljubav, nego zaljubljenost u to kuharstvo. Tek onda. Tek kad si već išao tražiti posao, kad si došao na mjesto dobiješ posao i onda ti se razvilo. I onda sam vidio da ja mogu sebe nekako zadovoljiti kroz to kuharstvo i odlučio sam da bi se ja stvarno mogao baviti time. I nakon toga sam otišao na taj Tajland. Slučajno počeo raditi te večere jednom tjedno. Kako se dogodi da dođeš na Tajland i napraviš ilegalni pop-up restoran? Koji je proces, koji je tok misli? Pa, zanimljiva priča. Bili smo na otoku Koh Phangan ili Koh Phangan i ja sam jednome pubu upoznao tipa koji ima dugu bradu i bio cijeli tetoviran i upali smo u priču i on je kuvar. On je bio nekih 10 godina stariji od mene, zove se Kane, Bradley Kane Ewing, puno ime. I on je tad bio kuvar za National Geographic, ali je bio kuvar za ovu ekipu šta glume da preživljavaju, on je bio kuvar na setu Bear Grillsa, neki Stafford, kao li se već zove, i za njih. I meni je to bilo wow, koji ali ovaj stvarno ne preživljava sam. Sve nas laže. Kane mi pokaziva slike sa Bear Grillsom u Sahari, meni je to bilo wow. I Kane mi je rekao za tu uvalu na otoku koja postoji na tom otoku za koju turisti ne znaju. Tu je, znaš onaj film The Beach, žal, sa Leonardo DiCaprio. Da, znam. Pa lik koji je napisao knjigu po kojoj je snimljen film živi u toj uvali. I stvarno kao postoji ta uvala gdje živi neka zajednica od 200-250 ljudi. Neki super su svjesni svega, jedu povrće, rade jogu i pare su im u drugome planu. Kao imaju neke vještine, kao zna nešto napravi, za uzvrat ovome napravi krov, uzgaja neki hipi. Ali se kad dobro drže, tu nema cesta do njih, nema struje, nema ništa, oni imaju tu svoju lipu zajednicu u kojoj žive i rade partije od petka do ponedjeljka. I Kane mi je rekao da a tamo ti budu random DJ kaže šta je Debra De Luca. Usred ničega odjednom izađe tamo i na plaži. Da. Baš cool uvala. I mi smo ti otišli na jedan od tih partija koji ide od petka do ponedjeljka, iznajmili tamo bungalov i Kane ti je izgubio novčanik jer mu ga neko ukrao, se više ni ne sjećam i trebalo mu hitno nešto love i imali smo kuvalo u bungalovu. I kon tamo obojica smo kuvari, mislim on više nego ja, ali ajde. Možemo napraviti neku večeru, jer upoznali smo u tih preko toga vikenda manje više sve ljude koji žive u toj uvali. I odlučili smo napraviti večeru 8 sljedova za nekih 20 ljudi i naplatiti to 50 eura po glavi i da vidimo šta će biti. Došlo preko 100 ljudi. Ja sam mislim u sebi jednostavnom računicom, to je oko 5000 eura. Da smo mi naplatili, da smo mi imali hranu za svih 100 i nešto ljudi, to je 5000 eura. Mi ne bi potrošili niti 700-800 eura na namirnici i na organizaciju toga svega. Da. Ja upalila se žaruljica. I ostali smo tu i sljedeći tjedan smo napravili još jednu večeru. A kako ste to oglasili? Kako su ljudi Samo smo im rekli, kao radimo večeru, jer ljudima je tamo pun te azijske hrane. Ja smo mi jednostavno smo rekli dvojici, trojici, raširi glas. To je onda kao word of mouth, to je sam se proširilo. Po toj uvali. Imali smo neki PayPal i taj e-mail smo poslije davali ljudima, onda bi ljudi bukirali preko PayPala odmah puni iznos, mi bi otišli. Ma to ti se baš razvilo. Nakon što smo napravili tu drugu večeru, ja sam se morao vratiti u Hrvatsku, odraditi sezonu, što sam obećao ovdje na Braču. On se mora vratiti na Aljasku, snimiti neku, on ima sad svoju emisiju, Alaskan Wild Gourmet se zove emisija. I dopisivali smo se i kontamo, on se vrati nazad nakon sezona na Tajland i početi kuvati s bungalova i vidjeti gdje će nas odvesti. Vratili smo se,
počeli smo kuvat, počeli smo dobro zarađivati, u međuvremenu je on otpa iz priče, mora se vratiti u Aljasku, ima neki obiteljski problema, nije se, evo sad se tek vratio on na Tajland nakon eto tog koliko godina. I ja sam ti ostao sam, skupio sam 13.000 eura i sa 13.000 eura sam iznajmio zemlju na 10 godina i sagradio restoran. Ozbiljno. Da. I tako ti je to krenulo. I onda si nakon toga otišao na sjever Engleske. Odnosno, kako te onda je došao taj neki lik koji je ostvario restoran i onda si otišao s njim na sjever Engleske? Da, taj Rus, da, s njim sam otišao na sjever Engleske jer stvarno mi je bilo više pun to sve zvuči idilično, naš tropska klima, plaža, kokosi, ovo, ali nakon 3 mjeseca već, brate, baš i dođe da iskočiš iz kože. Ne možeš više od dosade, od vrućine, od vlage. Nemaš šta radim. Ali meni je taj restoran što sam sagradio na Tajlandu, mene je taj restoran naučio svemu. To je ono divlji restoran sagrađen od bambusa, unutra imam kuhala na plin, frižider nemam jer nemam struje, imam dolje agregat koji upalen kad mi je dan večere, da bar tad imam frižider, imam solarne panele za svitlo i velik prostor. I to je doslovno na vulkanskoj stini u moru. Znači tu je. Doslovno skočiš sa terase u more. I ja sam ti taj restoran koristio ostatkom tjedna jer mi je stvarno bilo dosta dosadno za naučiti sebe kuvat. I onda sam istraživao sam francusku kuhinju, istraživao sam sve manje više kuhinje, ali francuske sam se najviše uvatio i onda bi otišao u grad u nabavu, kupio bi tih nekih stvari pa bi došao u restoran, kuva to, pokušava, tako da sam se u tih 5 godina u biti tamo razvija taj svoj neki stil. Poslije su meni dolazili drugi kuvari tu gostovat, raditi večere sa mnom i to se stvarno razvilo u nešto ogromno. Poslije toga bile su reportaže, Vice je napravio neku reportažu od 12 minuti, Jungle Cooking se zvala, a sve ilegalno. I sjećam se jedne godine ja došao u Zagreb po vizu za Tajland koja je 35 eura i svi je dobiju. I govore oni meni, ti imaš restoran tamo, ti zarađuješ pare. Ja govorim nisam, to je laž. Kaže ova ženska, vidjeli smo na televiziji. Ja govorim, vidio sam ja na televiziji da je zemlja ravna, ne možeš vjerovati svemu što vidiš na televiziji. Tako da znali su da zarađujem, nisu znali di sam. I onda su me stvarno puno maltretirali. Ja sam treba davati za Tajland, za vizu, izvadak iz računa. Mora sam imati bukiran hotel cijelo vrijeme dok sam na Tajlandu. Mora sam imati manje para kad idem sa Tajlanda, baš užas. I to mi je stvarno počelo me to baš gušiti. A ti uopće nisi mogao ni izvući te pare od tamo? Ja sam od tamo pare kupova zlato, pa sla vamo, pa prodava zlato, pa to kombinacija. Na svakakve načine sam sla pare. Da si mogu onda da si na kripto stavljalo tako nešto. Jebi ga, da je tad bilo znat. Da, to je bilo... Tad je Bitcoin bio 55 eura. A udi bi sad bio starimo, ja. Da, sjećam se uvijek jednog tipa drža neku kripto workshop, jer u to je uvali stalno, neko drži neki workshop i onda nas je nagovara da ulažemo pare u Bitcoin i svi su kako i kurac svoj, šta ću ja sad dati tu 55 eura za neku glupu valutu. I gle sad. Da se sjećam da je bio 55 eura tad. 55, dok je bio 55 eura, to je bilo ne smijem ni razmišljati o tom. Jebi ga. I onda si na kraju završio na sjeveru Engleske. Onda tamo si bio u ovom tamo restoranu s Tamo sam bio head chef restorana sa Michelinovom zvjezdicom. Nakon 10 mjeseci sam zadržao tu zvjezdicu. Mislim, moj tim i ja smo zadržali tu zvjezdicu. I tad sam bio sam drugi Hrvat sa zvjezdicom. Tad je samo Monte, restoran u Hrvatskoj, ima Michelinovu zvjezdicu. I to sve bez diplome, kao bez... Da. Svaka čast. Nakon toga, kad sam zadržao tu zvjezdicu, dobio sam ponudu iz restorana The Fat Duck, koji je bio najbolji restoran na svijetu. Sve 3 Michelinove zvjezdice ima i priselio sam se doli u jedno mjesto kod Londona. Tamo, čuja si za Windsor, znaš gdje je Windsor? Windsor, da. Tamo gdje žive kraljica, Elton John i ta ekipa. Pa ima jedan gradić, Maidenhead, odmah do Windsora. Tu sam se priselio, to je možda pola sata vlakom od centra Londona. I tu je to selo Brady, je restoran Fat Duck i tu sam proveo 3,5 godine. 3,5 godine. I koliko je tamo bilo intenzivno za raditi, pošto je užasno, na toj razini? Užasno.
Mogu si Znaš misliti... šta, ja u svim ovim intervjuima tako pljujem po tome poslu u Fedaku. Nedavno su mi se javili iz restorana i rekli da ono kao ipak malo pripazi. Ozbiljno. Da, jer ono, imam te non-disclosure agreement i svašta, ali opet, znaš šta, ja sam se tamo maltretirao, ja sam radio tamo po 18 sati. Mislim, ja to govorim ljudima, zašto je to istina, boli me Pa da, mislim... jebime se, i mene su baš, ja sam se izmaltretirao tamo ko kreten. Ja sam jedan tjedan imao odrađenih 120 i nešto, ja mislim 1 ili 2 sata. Cijeli tjedan sa noćima. Pa dobro, da, to je baš ja sam se baš srušio ubijanje. na infuziju u bolnicu, baš ono grozno. Ima sam 62 kila jebote. Tamo si bio 3 godine. 3,5, da. 3,5 godine. To je... 62 kila ima, užasno. Užasno sam živio tamo. Mogu si misliti. Da. A čega, Ali dobro, opet s tim restoranom sam upoznao dosta drugih ljudi. Pa to sam baš sad htio pitati. Pretpostavljam da si imao klijentelu, ono, kremu za krema. klijentelu, nego sam taj vrh svjetske gastronomije mi je sad, ono, doslovno u imeniku. Da, Tu Gordon Ramsaya upao sam kad je bila korona, upao sam u restoran mjesec dana pomoć. Tako da duguje uslugu. Gordonu Ramsayu. Da. Duguje ti uslugu, to je dobar... Otvorim restorančić u Zagrebu, zvaću ga da mi dođe na gostovanje. Pa to bi ti bilo, da, to je bilo top. Da, ako bude moga. Znači, dobar si s njima. Ali znam da pričao si im da si dobar i ono, ko je Ezra Miller ili ko je bio... Da, Ezra Miller znam s Tajlanda. 6 mjeseci smo se družili. Da, ti si baš, on je Flash, ili tak? On je Flash On je i on je najnoviji sad u Flash. nekakvim problemima, nešto izvuka neku ženu na autocesti iz auta, šta je već, ne znam. Znam da je imao neki skandal, ali ne znam oko će... Stalno je S nekakvom ženom nešto je, da. Nešto je Je psihički bilo, ali su ga i otišao. dalje su ga kestali za Flasha i onda je bilo neko jer kao kako su ga mogli kestati za Flasha, htjeli su ga cancelat, ali na kraju su ga ipak opet uzeli. On je bio u Harry Potteru i onaj Stanford Prison Experiment filmu isto. Da, je. Ma dobro, on je baš u velikim projektima je on bio. Da. A, vidio sam onaj selfie što si bio pokazao, onaj, da ste, ono, random lik kao lik sad radi ono... Dosta ljudi je prošlo, takvih ljudi iz te industrije kroz moj restoran na Tajlandu. Pa da, to... Bilo je tu dosta imena, da. Ali ti se dogodilo kad tipa da je neko baš tražio da te upozna, da je bilo toliko dobro, da... Pa svi su oni došli sa ciljem, jer taj restoran nije restoran kakav ti zamišljaš. To ti je restoran koji prima 25 ljudi i ja napravim 4 sittinga u dan kad radim. I tih 25 ljudi svi side skupa i side na podu, onaj azijski mali stol je niski i to je jedan stol za svih 25 ljudi. I ja sam tu odmah doslovno 2 metra to je otvorena kuhinja, ja tu kuham sa svojom ekipom. Oni vide kao. Svi smo tu i svaki slijediša izlazi vanka, ja izlazim, objašnjavam, to je baš ono divljenje. Okej. Tako da ono, tu sam ono satima s njima, nekad danima. Dosta ljudi sam tako. Pa dobro, to je brutalno iskustvo, ono. A vjerujem da si se tamo ono gazio od posla, da je bilo dosta zeznuto. Pa na Tajlandu čak i nije. Na Tajlandu sam ja za organizirao jednu večeru, ja bi radio jednom tjedno, ali većinom jednom svako 10 dana. To mi je 2 dana posla bilo. Da, ali mislim ovaj Fat Duck kao i to je druga stvar, to je baš gaženje. Čak, znači imaš neku perspektivu otvoriti nešto i u Zagrebu? Pa otvorit ću jedan mali restorančić sa 12 sjedećih mjesta sad ubrzo, ali o tome ćete znat kad bude vrijeme. Da. Znači isto će biti neka ekskluziva, mali broj mjesta. Biće zanimljivo. Biće zanimljivo, a dobro. Čim ti otvoren znam da će biti nešto ono... Neće biti nikakav preserans, bit će baš hardcore kuvanje kako treba biti. Da. U pravom smislu te riječi, ali nadam se da ću jednom imati priliku doći to probati. Žao mi je čak Doćiš na otvorenje. Pa doći ću, da. Žao mi je što nismo izrealizirali što smo nešto u Istri trebali. Da. Baš smo se ja i Paula smo se baš nabrijali smo se da probamo, kažem najkonačno ćemo probati nešto što Mandarić radi kao i... Ta večera sad kad završi ovaj projekt na kojemu radim, u 10. mjesec sam napokon slobodan. A sad ćeš biti free. Tomu se smije pričat, ne smije? Pa smije. Znači ti si sad na Masterchefu. Jesam, da. Radiš kao executive food producent ili food direktor, da. Food direktor. I kakav je to posao? Mislim, opiši mi ga. Jako zanimljiv posao. Ma ne mogu ti baš puno opisivati, ali sve što se tiče hrane u emisiji je... Si ti zadužen? Tvoja odgovornost? Moj tim i moj sektor, da. Znači sad si tu. Da, jako zanimljiv posao. Kako bi ga rangirao od svih ovih poslova koje si radio?
Pa definitivno je najzanimljiviji, sigurno. Najzanimljiviji. Da, zato što ono nije toliko naporno, samo su sati dugi. Ekipa je top, mislim, sam znaš Nova Da, TV, dobro, poznam ih većinu vjerojatno. Da, i meni su Damir, Stipe, ekipa već godinama, tako da manje više svi koji rade na Masterchefu, mi se već znamo godinama. Da, ti si gostovao Ja sam jedne godine, si da. gostovao. Da. Čekaj, kad si gostovao, šta si točno, jesi za dan, ne znam šta si radio kad si gostovao? Ma radio sam neko vegetarijansko, neko juho, cikle sa skutom, ne mogu se sjetiti točno, da. Čekaj, šta si rekao da je tvoj onaj specijalitet? Desert od cvjetače. Desert od cvjetače. Da. To nikak ne mogu, to nikako ne mogu percipirati da to može biti desert cvjetača. Da, niko ne može dok ga ne probaš. I kak si to... Pa, dosta istraživanja iza toga, nekih sigurno 200 kila cvjetače i 2-3 mjeseca. To su prošle godine u Splitu razvili taj desert. 200 dosta kila. Komplicirano, da. Ali evo, desert je stvarno postaje popularan. Gdje god da dođem, ljudi žele da radim desert od cvjetače. Probat ćeš ga. Mene isto to zanima, da. A kako bi ti opisao taj svoj stil kuhnje? Jel ga možeš opisati? Pa, moj stil kuhanja se bazira na osnovama francuske kuhinje. Na osnovama francuske si. Da. A koliko u tu svoju francusku kuhinju staviš neke drugih kuhinja? Pa nema nekih drugih kuhinja, ja samo koristim francuske tehnike kao osnovu ovoga što ja radim. Ja volim kemiju dosta, mene uvijek zanima zašto se nešto dešava. Zašto kad staviš mrkvu u vodu koja ključa, mrkva omekša, a jaje se stvrdne. Kad tako počneš razmišljati, kad tako počneš kopati u tu dubinu, stvarno dođeš do nekih zanimljivih stvari koje se slažu jedna uz drugu. Tako sam recimo napravio ove prošle godine u Splitu čokoladne praline sa musom od janječjeg mozga, koje su bile samo takav hit. S musom od janječjeg mozga? Da. Zvuči Da, pa zvuči, da. A kad staviš u usta, baš kad ti pukne, to baš ima smisla nekako. Jer na toj molekularnoj razini se to lipo povezuje. Da, kužiš, ta tvoja hrana je toliko zanimljiva jer ju ne možeš uopće percipirati. Kao ti samim imenom, samim znanjem koji su sastojci unutra, ti ne možeš uopće percipirati koji je okus. Da. Jer je totalno nelogično. Pa to u tome je stvar. Čak bi rekao paradoksalno je da bi stavio... nešto što ne možeš pojesti negdje drugo. Pa da, kužiš, paradoks je da bi stavio čokoladu i janjači mozak, jer jednostavno kao... To su dvije različite, dijametralno suprotne stvari. Tako je, da. Pa gledaj, zato mene gulaš i sarme i to, ja to uopće ne znam dobro kuvati. To su dvije različite stvari. Ovo što ja radim i ovo. Da. A dobro, mislim. Da, baš da moraš snašao bi se, ali... Pa bi, ali opet ne bi to bilo... Nemaš ni interes u tome. Da. Bosansku kuhinju ja obožavam. Bosansku kuhinju. A kuhat? Koliko sam vremena proveo po Bosni. Sjetio sam se sad jedne priče, moram ti ispričati, ovo nisam ispričao još, sad mi je pala na pamet, već 5 godina je sigurno nisam nikome ispričao. Bili smo 2014. snimali Mitove Balkana, to je jedna emisija što nam je palo na pamet da idemo snimati po Balkanu, išli smo tražiti mitove po Balkanu, išli smo tražiti drekavca u Prijedor, to je neko biće koje se zadere iz šume pa neko umre u selu i takve neke gluposti. I bili smo u jednom od tih dana u Arizoni kod Brčkog. Jesi čuo za Arizonu? Ne. Znaš Arizona 12 sati u kafani Edo Mati. Da, Arizona ti je jedan veliki pazar, kao velika tržnica kod Brčkog, ako stvarno ogromna. Ima onaj neki veliki stup, na njemu piše Arizona i to ti je u biti jednokatnice koje idu u nedogled i sve su mali kao nekakvi dućančići, ali to je sve teška ilegala, od oružja do... Prije par godina su našli nekoga tipa što je prodava mladunčad pantera i tigrova, tamo baš šta god ti padne na pamet u Arizoni postoji. Arizona je meka šverca. I došli smo ti tamo, ja vidim dućan piše Nike, mislim, mala neka vrata i gori znak Nike, kontan idem ući sebi kupiti neku majicu, a svi imaju neke pištolje, lik koji šiša tamo lika u frizerskom salonu ima pištolj zadom u stoji, koji dobro. I ja ti idem ući u taj dućan
i sad je lik, kako ima ono malo su mu vrata odignuta od poda, betonirati ovako, valjda da može ući sa kolicima nešto šta ja znam. I ja ti to nisam vidio, ja je zakoracija unutra i zakoracija sam na taj dio i kako ono, pogledao sam iza sebe, dižem nogu ovako, gledam, uša sam ugazio, vidim ono beton i dižem glavu ovako prema ulazu u dućan, on stoji ovako s pištoljem i govori, hajde sad ravnaj to. Ozbiljno. Ja stavno koji ja govorim da imaš neku krpu, pardon, nisam vidio. Imaš komad kartona. A to će bilo friško. Friški beton. Imaš neki komad kartona ili nešto kao ravnaj kako znaš. I ono, uzeo ono dlanon, izravna taj i gledam ono počeo, peka me dlan poslije. I diga se, ja mu govorim ono, pardon, stvarno nisam vidio. Ja govorim, ma nije, nego kad bi svi tako. Zamisli koliko ljudi je... Naravno, nemaš frke. Da, zamisli koliko ljudi je uperio pištolj u glavu i koliko mu je ravnalo to. Kao svako mi staje. Čekaj, jel se tamo onda nešto snimali, ili? Pa snimali smo svuda tamo, da. Imali smo i situacija. Pa ste izbacili to negdje? Pa to je trebalo ići na Novu TV, ali na kraju nešto nismo se dogovorili sa ugovorima, pa išlo na In magazin. Na In magazinu je bilo 9 epizoda. Bilo prezanimljivo, baš prezanimljivo. Išli smo vidjeti piramide. Išli u Sarajevo vidjeti čiji su ćevapi bolje, Željeni ili Ferhatovićevi. Ja smo po Srbiji putovali, išli smo u ovo selo gdje je Savo Savanović, onaj prvi vampir, ako se čuva za njega. To mi nešto zvoni da je bio, da. Iz filma Leptirica. Prvi balkanski horor, ja mislim da je to bio. Pa to je preimpresivna priča. Imamo neko selo gdje je ta vodenica gdje kao Savo Savanović živi. Tu je legenda da u toj vodenici živi taj vampir Savo Savanović i on ubija njima ljude po selu. I to ti je selo dosta ono ruralno, dosta ono zadrto i ljudi vjeruju u takve gluposti. Mi smo se spustili, doslovno se spušaš kao u filmu do toga sela, kroz neku šumu i počeli intervjuirati ovako ljude bez veze po poljima i to. I priča nam jedan tip, mi ga pitamo jesi kad vidio Savu Savanovića, govori on, jesam naravno, kaže, pa kako izgleda, kaže, pa ko svaki drugi Srbin samo ima malo duže ovako zube. Ovaj drugi govori da kupuje krumpire nekad kod njega. Znači, čega, ali ste ga vi vidjeli na kraju? Savo Savanović, on koji kura vampir, kako ćemo ga vidjeti? Ja znam, pa možda ima kao neki lik kojeg... Nema nikakav lik. Možda ima neki lik, kao neki stari lik i oni njega zovu da je vampir i to je to. Ma slušaj, oni stvarno vjeruju da u njihovom selu živi Savo Savanović. I mi pitamo pa je Savo Savanović nekad radi neka govori, on je ubije nekad nekoga. Koga ubije? Pa kaže većinom žene. I mi jeli? I sad pitamo ovoga tipa, kako daj nam neki primjer. I on govori, kaže, evo, ne znam, karikiran, Jovan, jedan čovjek posvađa se sa svojom ženom, da se bar nisu posvađali, te tu večer mu došao Savo i ubio mu ženu. Mi se gledamo pa dobar alibi kao da Savo ubio. Kaže on i oni svi kao, jel to Jovanu ti je jadan čovjek, ti da se nisu posvađali. Mi gledamo koji ovi se posvađali Savo po koji Savo ubija ljudi, broji i sve žene. Užas. I ne znam koliko je nabrojao, 5-6 ljudi u zadnjih 5-6 godina. I mi skužili posadaš se sa ženom, ubijaš je, izađeš Savo Savanović me ubija ženu i svi jadan ti. Pa našli su si dobar alibi. Mi se gledamo pa mi smo ovdje otkrili nešto. Pa ne. Nemaš ti to kome reći. Da, ne. Ljudi se smiju. To je negdje u Zabiti, ja? Da, teška Zabiti. A dobro, dakle, mislim da našli su si dobar alibi, šta? Posliješ se sa ženom, ubiješ i Savo. Užas. Jel se zna kak ih obično ubije? Nemam pojma. To niste pitali. Jel im pije krv? Ili ih jednostavno propuca pištoljem, puškom i to je to. Mi to i Balkana su bili baš top. Ugurao sam se toga sitio. Ali taj hajde sad ravna i to mi je Ali to snimljeno? Nije to snimljeno. Nije. Koliko si rekao, 9 epizoda? 9 epizoda je bilo, da. Šta što niste to stavili negdje online da se može pogledati? Prezanimljivo je bilo. Išli smo po Crnoj gori, pa bili smo u Skoplju, pa sad u Skoplju imaš neki veliki kip, neke majke makedonske koja doji nekog brata od Aleksandra, dok tamo je drugi kip Aleksandra, kako on ide u rat i takve neke gluposti. I ta majka makedonska, doji to dite i vam, ima tu, u biti ogroman je kip i velika je I ja sam skočio, uvatio ovako tu
i slikava se ono i to doslovno su me tile ubiti tamo. Ozbiljno? Znači šta ja radim, da je to majka Svetokrađe, makedonska. Ti si isto... Imali smo scena pun A čekaj, pričao sam i ono kad si bio negdje, to je bilo negdje Bliski istok, kad ste jeli od konja penis. Da. Konjski kuvan u mliku u Kazahstanu. Kak je to bilo? Točno kako izvuči. Točno kako zvuči, ja. Zašto si tamo išao? Išli smo do Vrata pakla. Vrata pakla je u Turkmenistanu. Jedna rupa, što su, ja mislim, 70-ih su počeli kopati neki ko rudnik i krenija curit neki plin iz rupe, iz zemlje i valjda je neko izvadio šibicu da vidi je li taj plin zapaljiv i to dan danas gori. I zove se Vrata pakla. Da. Ono impresivno, velika rupa u zemlji koja ono gori. Da. I mi smo išli to vidjeti i usput smo prolazili kroz Kazahstan, išli smo s autom pa smo spavali po šatorima. I parkirali smo auto na neki ko brežuljak, spustili smo se dole, digli šatore, išli spavat. I odjednom je bila voda počela dolaziti. Valjda po noći tu prolazi neki potok, a po danu posuši. I digli smo se brže bolje pobjegli gore na vrh tog ko brežuljka i tamo neki dernek. A to je isto neko selendra, baš usred ničega u Kazahstanu. I neki dernek i mi vidi šta se tamo dešava, tamo pir. Neka mlada, ima možda 15-16 godina, plače jer se udaje nasilje. Naterali, ja. Svi s brkovima, kalašnjikovima, slave. I sad je bilo nas tu 5-6 bijelaca i njima je to bilo baza, valjda što su tu bijelci. Dali su nam taj stol na kojemu su trebali sjediti mlada i mladoženja. I taj konjski koji je specijalitet ima delicija i to jedu mlada i mladoženja. Koliko je to veliko? Ma, bilo je ovako veliko, ali nije problem koliko je veliko, koliko je to, ne možeš, to je užas, brate, to je toplo mliko, sluzavo, žilavo, ubodeš, neću nikako zaboraviti, ubodeš ovako viljušku u njega, skroz doli do kraja i onda tek probije i onda ode prema gori koliko je žila, nožem ga rižeš i onda staviš pa ga ne možeš, a moraš ga jesti, ne moraš ga jesti, imamo svi naoružani. Znači, još da rečeš fuj, pa da ga uvridiš ili nešto. A jel su vas probali poženiti? Nisu. Samo su nam davali nekakve čudne alkohole i... Šta piju? Nemam pojma. Tradicionalno, nije neka rakijica. Nešto slično, da dosta gore. Pa koja ti je najdraža najluđa, je li to najluđa priča koju imaš tak s tih putovanja? Pa ne znam, ima stvarno ludih priča, mora bih se sitit. Oteli su me na Tajlandu bili, to je... Oteli? Da, to je više manje to se zna za to već, to sam to priča puno puta o tome već. Kad sam tek otvorio taj restoran, nisam ti ja plaćat reket, nešto sam se kurčio. Ma su te zreketarili, ja. Šaš ti meni, ja iz Splita. I da su me oteli. I kako se vratili? Pa ništa, sve bilo ok, 8 dana stali Kane i ja kod ovoga tipa. Ma ništa posebno, nije to kako zvuči, znaš, samo su nas držali dok nam nisu uspjeli uzeti sve pare što smo imali na računima, cash sav i nakon toga smo i počeli plaćati taj. I koliko bude reket u Tajlandu? Šta, 100 eura svaki puka napravim večeru. 100 eura? Da. A ti iz principa nisi htio? Ja nisam htio, jer znaš šta je stvar? Uvala u kojoj sam ja i ta zemlja što sam ja iznajmio na 10 godina. To je vlasništvo jednog tipa koji se zove Mr. Tien. Mr. Tien ti je Tajlanđanin od 2 metra, ima brkove, uvijek je u odijelu, iako živi na plaži. Baš je bojiš ga se kad ga vidiš, strahopoštovanje ti uljeva nekako. Ima brčine guste, Tajlanđanin ima 2 metra. Čudno skroz. I svaki put kad ja napravim večeru, ja njemu dam 100 ili 200 eura, ali to nije reket, nego on te pare koristi da on plaća ljude, to je potplaćuje da mi niko ne dođe mi policija, inspekcija, nikad niko. Da. 5 godina me niko nije maltretirao tamo. I sad kako se pročulo za restoran, jebi ga bila Michelle Pfeiffer s čerom, bija je Robert Downey Jr., kao se zove Mayweather, jel? Čak svi su oni bili kod tebe u restoranu? Da, i pročulo se po otoku za restoran.
I sad ja moram u taj grad ići u nabavu. I mi išli jedan dan u nabavu i dočeka nas neki tip ovako s pištoljem, kao neka faca bez majice, naslonjen na neki štand i govori, jeste vi Kanje Del Mar, tako nam se zva restoran. Ja govorim, jesmo, i on govori da on zna da mi plaćamo Mr. Tijenu, da moramo plaćati i njemu. Ja govorim, a nuti Boga, zašto bi plaćao tebi? Kaže on, zašto plaćaš Mr. Tijenu? Ja govorim, zato što mi Mr. Tijen daje sigurnost nekakvu. Govori on, dajem ti ja sigurnost. Ja govorim, kakvu? Govori on, od mene. Ja govorim, dobro je kralju, ja sam iz Splita, ja nisam neki hipi kojega ćeš ti ovdje maltretirat, ja ću se boriti za sebe. Ja ću stati za sebe. I on meni kao, ok, tough guy, i ja cijeli ponosan kako sam ja njemu pokazao, znaš, ja pun sam na 20 godina, ja kreten. I sljedeći tjedan kad smo išli u nabavu, a on sin od načelnika policije. I sljedeći tjedan kad smo išli u nabavu, doslovno nas je policija sačekala, bacili nam lisice na ruke, one vriće na glavu, uvalili nas u neko auto, vozali nas negdje okolo, doveli nas do neke postajice male, dali neki papir na tajlandski da potpišemo i ucijenili. Jel znaš šta ste potpisali? Potpisali smo da su nam našli kilo hašiša, što je dovoljno za doživotnu kaznu u Tajlandu. Ozbiljno. I čega, dok ste potpisivali, ni niko objasnio šta je. Znaš kako je to izgledalo? Dali su ovako papir, kaže potpiši, ja govorim nema šans. On repetira pištolj, stavlja mi ga, ja govorim, naravno da ću potpisati. Nemoj. Od ovo je hardcore priča. I čekaj, i onda kao na temelju toga su te jednostavno reketarili kao i... Odveli su nas kod ovoga sina od ovoga, taj šta je bio bez majice, kod njega doma su nas odveli, 8 dana smo živjeli s njegovom ženom, dicom, pasima, kozama, igrali se tamo, zajebavali se, kuvali, bilo sve ok, dolazi on, kartali. I govori kao, brzo ćete doma, ne brinite, kao to tako ide, kad ste kreteni, Imali mobitele, imali sve. Nije kao sad da smo kao oteti u nekoj rupi. Da, nego malo su... Na kraju smo ja i taj tip postali stvarno dobri prijatelji. On se zove Bao. Bija sam mu na pir, družili smo se. Išao sam mu ja iz Europe, tamo na Tajland, samo radi njegovoga vinčanja. Piše lijepo prijateljstvo, kako ste se lijepo upoznali. Predivno, da. Malo ga je isforsirao, ali eto, na kraju ste si dobri. To tako ide, naša drugčiji je svit tamo. To kad pričaš nekome ovdje, baš zvuči nekako wow, ali u biti je to tamo sve normalna stvar. Jer isto kao što ovdje puno stvari njima nije normalna stvar, tako pa doslovno navikneš. Da, dobro, tamo je... Drugačije su odrastali, drugačije su malo su slobodni što se tog tiče, zakon je malo... Plus nije da je država baš nešto uređena. Labavi, da. Puno je tu, država funkcionira radi korupcije. Pa doslovno, da. Makneš korupciju iz Tajlanda, sve bi se srušilo. Ali ja baš sam gledao te njihove, znači njihov taj turizam i recimo ti njihovi mjesečni najmovi za one viletine su po soma eura, 700 eura, soma i po eura, ali to su vile od 150 kvadrata. Pa da, stvarno možeš naći za 500 eura stan koji ti u Bangkoku možeš iznajmiti, to je bolesno, to je brutalno. Meni ovaj prijatelj iz Liverpoola 500 eura plaća svoj stan, ja mislim da je živio na 30 i nekom katu i umjesto balkona ima bazen. Da, to je, tam da imaš neki remote posao da možeš raditi s laptopa, ali ne znam, online nešto. Dosta je tih ljudi tamo, tih jednostavno digitalnih nomada. Jeftinije ti živjeti nego ovdje. Tako je, da. I to živiš ko kralj, da. Mi ovdje šta plaćamo ove najmove 700-800 eura u Tajlandu, doslovno možeš imati kuću sa pomoćnicom. Da, ma ovdje u Zagrebu je kaos. Ali opet tamo nije nekako ne znam, ja nekako imam nekakav drugačiji osjećaj u Tajlandu, ko da nije stvarnost, ko da je ovdje kad dođeš, ovdje si u stvarnosti, tamo ti sve je dobro, ko da si u nekome bubble. Da. A vjerujem, da, još je tebi tamo prošlo taj restoran toliko dobro da tebi su... Mogu si sam zamisliti tvoj život kao došao si tamo, otvorio si restoran, ajmo reći slučajno jer kao dogodilo se jednostavno. Da. I onda su ti počeo dolaziti Robert Downey Jr., Margot Robbie i ne znam ko. To je takva uvala di dosta takvih ljudi dolazi jer tu je ova urednica Vogue-a, ona ima tu svoj bungalov
pa ona dovodi takve ljude. Ona je dovela Ezru Millera, preko nje sam upoznao Ezru Millera. Onda Ezra reče nekome svome, taj svoj reče nekome svome, tako da jednostavno šetaš jedan dan plažom i naletiš na lika, gledaš poznat mi je koji do Robert Downey Jr. I uđeš nikoga što ne s njima kao... i najnormalnija je stvar šta je on tu. Da. A čuo sam da si upoznao i Banksija. Jesam, da, u Engleskoj imamo zajedničkog prijatelja, Johna sam upoznao na Tajlandu i postali smo stvarno top prijatelji. John je radio sa Nirvanom, radio je sa Queenom. Znači ti si kao onda jedan rijetkih ljudi na ovom svijetu koji zna kak Banksy izgleda. Rijetki. Pa ajmo reći nekoj široj javnosti. Znaš šta, Banksy ti je stvarno dobar prijatelj sa Johnom. Ja sam se sa Johnom družio 5 godina i stvarno sam dobar prijatelj sa Johnom. Čak smo skupa bili otvorili restoran u Splitu, šta je izgorija. To je jedna druga priča. Mi smo stvarno dobri prijatelji. I Banksy je sa Johnom dobar prijatelj. Trebalo je 5 godina da Banksy kaže Johnu, aj povedi Mandarića na te roštilje šta idu u Bristol kod njega. Ali ti do onda nisi znao kako Banksy izgleda? Nisam znao, nisam ga nikad upoznao. Pa ja bi bio sa Johnom u Walesu i John ide u petak kod Banksya 2 dana pa ćemo se na povratku koji više daj upoznaj me s njim. I 5 godina je trebalo da je i Banksy rekao jedan dan kaj povedi Mandarića i on me povedi. Ja sam ti našta, kako odrastaš uz tog Banksya, imaš neku sliku u glavi da je to sad neki mladi lik sa neki skater, hudicom, skater naš, on ima skoro 60 godina. Da. 55 kad sam ga upoznao. A vidiš, ali lik još i dalje kojiš pazi da se ne zna njega. Ako je toliko teško preko prijatelja doći do toga da dođeš do njega. Je, dosta je oprezan. Pričao o meni dosta toga. Da, mogu si misliti. Da. Ali ta njegova ekipa u Bristolu, to je najcool ljudi ikad. Da. I čekaj, šta onda on... ti imaš nešto od Banksy, ali tak? Da. Nešto je Banksy, da imaš... Ja imam dar. Dar od Banksy. To je baš, to je flex. Da imam to da me neko pita koji je tvoj flex u životu i rekao da mi imam nešto potpisano, odnosno napravljeno od Banksy. Da. I potpisano. Je. Da, to je top. Bilo je top. 3 dana sam bio kod njega doma. Aha, kod njega doma si bio... Ima slika s njim u mobitelu. Ćeš mi pokazati poslije. Hoću. Da mogu ja biti jedan od ovih koji zna kako izgleda Banksy. Ali nemojte me pitati, neću nikom reći. Ali da, baš si upoznao cool ekipu kao... Da. A John je stvarno, John je igra veliku ulogu u tome, u tim mojim poznanstvima, jer John je tu je na sceni, je doslovno kažem ti, sa Nirvanom je radio. On ima slike sa Kurtom Cobainom, mrtav pijan, uvadljaju se u neko... Znači, on je producent neki? On je radio za produkcijske kuće kao šta je Interscope. Ok. I te neke velike face, Jimmy Iovine i ta ekipa. Da. To je isto Jimmy Iovine je radio sa Dr. Dre, oni su napravili Beats by Dre, pa oni su biti roditelji sve glazbe danas, od Eminema do Christine Aguilere, do Marilyn Mansona. A njega si upoznao u... Jimmy Iovina nisam upoznao, ali John je radio usko s njima. Ali Johna si upoznao na Tajlandu. Na Tajlandu? Da. Mi smo sad baš to, pa u 10. mjesec on dolazi u Zagreb kod mene na tjedan dana. Baš smo dobri prijatelji. Iako on stariji od mene pun njemu je sa 60, ne znam, 2 godine. Aha, on ima 62? Da. A gdje on živi? On živi negdje u Walesu. U Walesu. Ali John ti je lik, kao me zove, ne znam, sa Glastonburya. I govori, znaš ko je kraj mene? Ja govorim, govorim, Miley Cyrus, i onda daje mobitel Miley Cyrus, i ono, evo ti Mario, John, what the f***. Da. Kaže, šta? Čekaj, i kako to da si na kraju ti od toga svega na kraju da si završio u Hrvatskoj, kada si završio u Zagrebu živjeti? Pa... Jel ti nakon toliko nekog, ajmo reći, burnog života, jel ti nije ovo premirno? To se samo čini kao buran život, ali sve ovo što se izdešavalo u periodu od 12 godina. To je jedna situacija svako par godina, tako da nije to baš nešto burno. Samo zvuči tako. Pa dobro, ali recimo ja sam se u Hrvatsku vratio zbog bolje ponude, ne švirovat. Radio sam u Fedaku i dobio sam ponudu od restorana Noel, koji jedini u Zagrebu ima Michelinovu zvjezdicu. U Noelu sam jeo. Oni su otvarali restoran u Bujama, Noel Buje. I oni su mi dali ponudu da se vratim u Hrvatsku, preuzeti kuhinju toga restorana. I naravno da sam skočio na to.
i mislim, došla je korona, morali smo zatvoriti, više ga nikad nismo otvorili, a ja sam odlučio ostati živjeti u Hrvatskoj jer sam vidio da mogu dobro i lipo živjeti u Hrvatskoj sa svojim iskustvom iz Engleske. Da. I evo me, sad živio sam neko vrijeme u Splitu, bio sam doma i upisao sam pilotsku školu u Zagrebu, manje više su me svi poslovi počeli nekako, tu firmu za consulting što sam otvorio, isto dosta restorana s kojima radim je u Zagrebu. Ja ti radiš consulting za menije? Za sve. Za otvaranje restorana, menije, za cijeli hoteli, kao... sve šta god treba, da. I dosta tih objekata je ovuda po Zagrebu, škola mi je u Zagrebu, žena mi je završila pravo, Mateja je diplomirala i naravno u Zagrebu su odvjetnici, u Zagrebu... Da, ona je završila u Hrvatskoj pravo, njoj je najbolje i najlakše raditi u Hrvatskoj. Uopće možeš kao pravnik raditi? Ne možeš. I da studiraš hrvatsko pravo? Ja mislim samo u Briselu ili tako neki... Aha, da. Okay. Da. Tako da došli smo ovdje i evo nas, odlučili smo ostati. I kupili sovu. Dobili sovu. Da, sovu Olivera koji je na kraju Olivera. On je Olivera, ali on se deklarira kao muško. Da, kao muško. Znači imaju žensku sovu, ali se deklarira kao muško jer su kasno saznali da je žensko. Kaže Mateja da imamo modernu sovu sa modernim problemima. Pa da. A moram objasniti ljudima, to nije sova iz prirode, to nije nešto što ćemo mi odgojiti i pustiti nazad u prirodu. Da. To nije hrvatska sova, to je jedna argentinska vrsta sove koja je legalna za držat kući ko kućnog ljubimca i da ga ja sad pustim u prirodu bi krepa, zato što je kreten navika da ga ja hranim. Da, on je pripitomljen. On sad... A da, je... Nikomu neće rezat pilači nogice u šumu. Da, on čin vidi, evo sinoć ja sam njemu uša sam u kuhinju, on ima svoju sobu kod nas doma, živi ko lord, ima svoj prozor, gleda kroz prozor, a mislim bio sam vidio. Vidio sam, doslovno ima, frajer uzeo je stan i u stanu doslovno imaš kao sobu za sovu. Sobu za sovu, da, puna svih stvari za sovu, grana, bazenčić ima. On živi bolje nego ja. Pa živi, da, jede svaki dan, jede, da. Mesine, piletine, bifteke. Dvoriš ga topno. Ali vidiš, ona vrata od njegove sobe su otvorena i jučer sam ja ušao u kuhinju narizat mu nekog pilića i čim me vidi, a tamo da rižem, on zna da rižem hranu i doletija mi je iz one sobe na rame. Da, čeka hranu. Ajde. Da. Dobar je Oliver. Dresiran je, naviknut je na auto, ima svoj stalak u autu kad mi idemo na neko putovanje. Znači ne stavljate ga u kavez? Ne, on ima svoj stalak u autu. A jel bi ti vani pobjegao? Pa ne bi. Mogao bi ti vani Pa znaš šta, nema on zašto pobići. Da. Imao sam ti ja psa u Bjelavaru koji isto nije imao zašto pobeći. Dobivao za jest, pit, sve živo, pa dok bi otvorio vrata, sam bi pobjegao, lovio bi ga. A znaš šta, ova vrsta sove je Strix rufus sova. Oni većinu svog života provedu na jednom mjestu. On doslovno cijeli u prirodi, cijeli život čila na grani i kad je gladan, gleda šta će nekad proći i zaleti se dole, ubije to i vrati se nazad u svoju granu, čila i to je to. Tako da Oliver je dosta cool. Ide s nama na putovanja da mi idemo, ide i on. Da, vidio sam, to sam vidio po storijima, da. I voza se, naviknut je na auto, čudo od sove. Pa top, da, ja nikad ne bih rekao da bi tipa imati sovu za kućnog ljubimca da bi moglo biti toliko praktično kao. Da, je sve. Baš praktična životinja. Praktičnije nego išta. Pa mislim, ja imam psa i mačku, ta sova je 15 puta praktičnija nego pas i mačka. Ne trebaš ga izvodi vanka, iako mi ga izvodimo, po Borovju ga već svi znaju manje više. Da. Joj, da. Izvedemo ga navečer u neku šetnicu, da malo. Pa onda ja ga... Kako to se nikad ne sretnemo? Ja isto na Boroviju već šetam psa. Eto, i to si zgrada do zgrade. Zgrada do zgrade, da. Sretan sam ti curu neki dan. Kad je šetala? Kad je šetala pasa, da. To je taj jedan put kad je ona šetala. A nije šeta. Ali da, dobra je sova, dobar je Olivera. Oliver. Zovemo ga Oliver onda. Oliver ga zovemo, da. Iako je Olivera. Da. A šta još, bar je zanimljivo. Da. Ništa, Mario, isteklo nam je vrijeme. Hvala ti što si došao. Hvala tebi što si zvao. Napravio si mi veliku uslugu.
Nema na čemu. I ništa, mi se možemo otići na piće, kavu ili nešto, a završit ćemo podcast. Ljudi, hvala što ste gledali Booster Akademiju. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!